شام زیبای بهاری را برای هر کدام شما بینندگان عزیز تلویزیون موسیقی تاجیکستان شاهنواز به خیر و شادی میگوییم و اینک پیشنهادتان میسازیم نشر سوم شو برنامه فرهنگی و فراغتی شام شاهنواز را. نشر نوبتی برنامه پورا بخشیده می شود بر روز مادر. در بهاران عید مادر می شود. دیده و دلها منور می شود. حسن ناتکرار فصل نوبهار با نگاه زن برابر می شود. بینندگان عزیز، اکنون فرصتی آن فرا رسیده است که مهمانان امشبه شو برنامه شام شاهنواز را به استودیو دعوت کرده باشیم. خوش استقبال میگیریم سراینده جوان ستاره کرامت الله و اینچنین مطرب شناخته اسکندر طاهرов. مرحمت. بار دیگر شامتان بخیر باشد و روزی مادران رو به شما مبارکباد میگوییم. امیدوارم که این شام با حضور هر کدام شما برنامه ما جالب و رنگین و باز هم خوب میگذارد و یک سوال عنعنوی داریم که در آغاز هر برنامه با مهمانان خود پیشنهاد میکنیم. میخواستیم بدانیم که شام شما چگونه سپری میشود. اولا سلام خود را به بینندگان شاهنواز میرسانم. اما روزا در این وقت با چیکار ها مشغول هستید؟ راست دیگه بسیارتر وقتم رو با فرزندم میگذرونم. با تربیت فرزند. بله. خیلی خوب. شما چی اسکندر؟ اولا سلام خود را به تماشابینان تلویزیون موسیقی شاهنواز میرسانم و از فرصت استفاده برده با عید مادران همه مادرانی همه زنانی خواهرانی که تاجیکستان رو تبریک میکنم و در خانه باشم با حلقه فرزندان میگذرانم با تربیه و یعنی هر شام در این وقت در کنار اویله هسته با فرزندان خود با نورسان خود. مثلا بله، اگر در یگان محفل بند نباشم کوشش میکنم در خانه با فرزندان وقتی خود را گذرانم. خیلی خوب. ما بانوان عادتا زیباپرست هستیم. ستاره میگفتید که این شام برای برنامه ما آمدن چقدر وقت خود را برای آرایش موی روی خود صرف نمودید، زیرا چون گلهای بهاری خیلی شکوفان می نمایید. تشکر. شما هم خیلی تشکر. چون هر وقت برنامه دعوتی باشیم حتما میریم. اول سال لباسمون رو وای میکنیم، بعد آرایش میدیم. تقریبا این روزا تقریبا امین ساعت تیز میگذرن. بله. یکم 2-3 ساعت. تماشاچیان عزیز، اینجا یک نوازش در اجرای اسکندر طاهرов میشنویم، تماشا میکنیم و بعداً باز برنامه را ادامه میدیم. با تلویزیون شاهنواز مخصوصا با برنامه شام شاهنواز بمونید.
бинандагони гиромӣ идома дорад шоу барномаи шоми шаҳнавоз ва айни ҳол фурсат фаро расид то ин ки бахши нахустинро бо меҳмонони имшабаи барнома оғоз карда бошем. Айни ҳол моҳира оиди ин бахш ба мо маълумот медиҳад. бале мусриф дуруст гуфтед. бахши аввали мо ном гирифтааст пайдо кун. ба шумо якчанд оҳангҳо пешниҳод мегардад ва шумо бояд муайян кунед ки кадом суруд ва номи сарояндаи ин сурудро. пас аз коргардони овоз хоҳиш карда мешавад ки то оҳанги якуминро барои мо пахш намоянд. марҳамат, гӯш мекунед. оҳанги Дамирбек Олимов. номи суруд аз кӣ бошад? суруди Дамирбек Олимов, таманнои ту. суруди Дамирбек Олимов, таманнои ту. шояд дигар ҳунарманд бошад. шумо аз куҷо пайдо кардед ки мағз ҳамин Дамирбек аст? صدای پای تو Садои نوای поҳои ту, бале. بینای تو хуш, ба ҳар ҳол ҷавоби шумо дуруст аст. Дуруст ин аст. Дамирбек Олимов буд. Садои пойҳои ту, яъне таманнои ту, як ҳафкӯи баҳри Искандар. марҳамат, давоми сурудро гӯш мекунем. سلام شیرینی تو کلامی رنگینی تو خیالی دیرینی تو نشسته در جانم омода ҳастед то ин ки оҳанги навбатиро пешниҳод кунем? марҳамат, гӯш мекунем. пайдо намуде? این شادروان ظفر نازیموف است. номи суруд? باز آمدم به کوی تو ای قبله امید. همین طور بود با فکرم. каме барои шумо ман кӯмак мекунам. ин сарояндаи хориҷӣ аст. номашро намегӯям. пайдо накардед? пайдо накардад. ин сарояндаи хориҷӣ буд. номи сароянда Дуа Липа. марҳамат, гӯш мекунем сурудро. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. хуш, мегузарем ба оҳанги навбатӣ. моҳира, ҳисоб чанд аст айни ҳол? ҳисоб ҳоло бошад 1:1. яъне баробар аст. бале. хуш, мешунавем оҳанги навбатиро. марҳамат. ки аст? марҳамат, пайдо намудед? ки аст? ки аст? استاد ذکرالله حکیموف هستند. سرودی وطن است. گفتم وطنم دلم ز غم گریا شد. воқеан ҷавоби шумо бале, дуруст аст. ин аст. Зикриёлло Ҳакимов. ҳамроҳ гӯш мекунем давоми сурудро. دنیا دنیا دنیای بی وفاست دلها دلهای پر جفا айни ҳол бошад, боз пешкаш мегардад оҳанги навбатӣ. гӯш мекунем. марҳамат. لیلا 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 از دستت و ویلا مجنون 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 کردی مرا جگر خون. воқеан мисраҳои суруд чунин ҳастанд, аммо бале. номи сарояндагонро. تاجدین مویدین دانه برام با نقره رحمت و خوندگی است. воқеан бале. ҷавоби шумо дуруст буд. як ҳафкӯи баҳри ситора. мешунавем давоми сурудро. марҳамат. لیلا 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 از دستت با ویلا مجنون 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 کردی مرا جگر خون. аллакай ҳисоб чанд? 3:1. 3 хол аз ситора ва 1 хол аз Искандар. ҳамин тавр. мешунавем оҳанги навбатиро. фикр мекунам ин оҳангро низ зуд пайдо мекунед. марҳамат, гӯш марҳамат. мекунем.
ани лорак бошад. воқеан ҷавоби шумо Бале. дуруст буд. Ани лорак суруд ном дорад твоей любимый. Марамат гӯш мекунем давоми сурудро. Хочу я быть твоей любимой и просыпаться с тобой рядом. Может, характер мой ранимый, а может, ты влюбилась в правду. як ҳафтаи баҳри искандар то ин ки онҳо пайдо намуданд. дарёфт кардем. кардед? Оҳанги ситораи кароматло аст. воқеан оҳанги ситораи кароматулло як ҳафт ман аз хандааш фаҳмидам ки аз куҷо пайдо кардед? аз хандаи ситора ҳис кардам ки оҳанги худи ситора ситора аст. мебошад. хуш, ба ҳар ҳол ҷавоби дурустро пешниҳод кардед. ситораи кароматулло. Марҳамат, мешунавем давоми сурудро. خاموشی پرگفتگو خاموشی لبهای تو سر تا به پا من گوش و هوش سر تا به پا شیدای تو суруд ном дошт хомӯшӣ. фикр мекунам як оҳанги дигар низ аст. бо ҳам гӯш мекунем. марҳамат. оҳанг шиноса лекин сарояндаш ба ёд наомадест. мусриф кӯмак мекунем. кӯмак каме кӯмак мекунем. бояд қайд намуд ки ин сароянда пайваста ҷавону наврасони тоҷикистонро дар дигар давлатҳо муаррифӣ мекунад. бале. зафар абдуалимов. воқеан ҷавоби Бале. шумо дуруст буд. зафар абдуалимов. марҳамат, гӯш мекунем давоми сурудро. هم موازی هم دیگر هم رازی یکدیگر هم پروازی هم دیگر хуш, бинандагони азиз, ин буд бахши пайдо кун ки барои меҳмонони имшабаи барнома пешкаш намудем. мисраҳо яъне порчаҳои сурудҳоро аз сарояндагони шинохтаи дохил ва хориҷи кишвар ва айни ҳол моҳира барои мо эълон мекунад то ин ки чанд холиро ба даст оварданд. ҳисоб бошад баробар, яъне 3 хол аз искандар ва 3 хол аз ситора. дӯстон як кафуби мезанем барои ҳунармандон. бузургии зан модар пеш аз ҳама дар он таҷассум меёбад ки ӯ чароғи хонадон, идомадиҳандаи насл, тарбияткунанда ва ба камолрасонандаи фарзанд, инчунин нигаҳдорандаи забон, тарих ва фарҳанги миллӣ мебошад. ба оғози фасли баҳор рост омадани ҷашни занон ин рамзи шукуфоӣ ва зебоӣ буда озодагиву нафосат ва сарсабзию таровати ин фаслро дучанд меафзояд. модарони азиз, дар шахсияти шумо тамоми занони тоҷикистонро бо ин ҷашни фархунда табрику таҳният намуда барои онҳо пеш аз ҳама саломатӣ ва умри дарозро таманно менамоем. ситора чун дар арафаи рӯзи модарон қарор дорем, дар имрӯза барнома бо чӣ дастовез омадед? من اولا از فرصت مناسب استفاده برده تمام مادران عزیز کشورم را به روز مادران تبریک میگویم. بگذار که همین مادران همه وقت خوشحال باشند، خرسند باشند، سلامت باشند، سربلند باشند، همیشه در بالای سر ما فرزندان باشند. البته ما اولا باید سرود آمدیم که در جشن مادران میخواهم که کمی هم باشد طبع مادران عزیز رو بالیده گرداند. воқеан беҳтарин таманниёт ва беҳтарин дастовез фикр мекунам суруд барои ҳамаи бинандагони телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳрнавоз писанд меояд. хуш, бинандагони азиз, ба саҳна даъват мекунем ситораи кароматулло бо суруди модар. марҳамат, ситора саҳна азонишон. مادرم هستی برایم محترم، بایدم تو را کنم تاج سرم.
چی کردم از برای مادرم میکند بازن ولی بر من علم من چی کردم از برای مادرم گر نمی بودن به دنیا مادرم ما نمی بودیم و اندر این جهان میکنم من این سوال بر خود مدام من چی کردم از برای مادرم میکنم من این سوال بر خود مدام من چی کردم از برای مادرم 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 من چی کردم از برای مادرم من چی کردم از برای مادرم جانی خود کردم فدای پسرم من چی کردم از برای مادرم 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 من چی کردم از برای مادرم ستاره گل زیبا همچون رمز بهار از مغازه ویولتا برای شما تقدیم می‌گردد. مرحمت. خوش بینندگان عزیز، این حال یک صحبت میگذرانه. فکر میکنم در رفت صحبت اهل نشست نیز با ما همراه میشوند. ستاره، ما در عرفه جشن مادران قرار داریم. میخواستیم بفهمیم که مادر ستاره با فعالیت ایجادی او چه کمک رسانیده است؟ البته مادرم همه وقت کمک میکنن، دستگیری میکنن. همینش را میدونم که هر وقت در شهنواز نشان میتید، هر لحظه در شهنواز که تماشا میکنن حتما به من میگه که تلویزیون رو ما تو رو نشان داده ایستاده است. فقط همین گپ رو میگوین. یعنی میفهمم که بسیار خرسند میشوند از همین. بله. مرا هر وقت میبینن و فکر میکنم این حال اگر برنامه رو تماشا کنن باز خرسندتر میشن. این چی میشه در روز 8 مرد یک توفه میشوند. بله حتما. ستاره، بیا این حال یادآور میشویم از نخستین برآمد شما کی بود، کدام سال بود و من کدام سرود را باری اول سراییده بوده؟ فکر میکنم تمامی بینندگان میخوان به این سوال برای خود پاسخ داشته باشند. اگر خطا نکنم 16 نوامبر سال 2012 بود. کدام سرود بود؟ سرود کلاسیکی بود، شش مقام. سرود شش مقام. شش مقام. بیا این حال همون سرود را کمی برای بینندگان یک 4 مصرعش را زنده زمزمه میکنم. آسوده دلا حالی دلی زار چی دانی، آسوده دلا حالی دلی زار چی دانی، خون خوری و شاقی جگر خار
چی دانی خونخواری و شاقی جگر خار چی دانی هرگز نخلیدم با کفی پای تو خاره آزردگی سینه افگار چی دانی آزردگی سینه افگار چی دانی تشکری زیاد. آوازتان خسته نباشد. اسکندر تابستان گذشته شما ویدیو کلیپی مژده عشق را تقدیم مخلصان گردانید. باید قید کنم که در افیر تلویزیون شاهنواز این نوار چندی مرتبه پخش گردید. این حال میخواستم اوید بند و بس و تهیه این کلیپ برای ما معلومات میده. فکر میکنم صحنه اول یعنی صحنه یکم این ویدیو کلیپ در قلعه حصار ثبت شده است. همین طور؟ بله، در قلعه حصار. و وقتی که همین موسیقی رو ما تمرین کردیم تیار شد، من فکر کردم که این موسیقی به نهایت با کلیپش خوبتر می شود و در اون کلیپ ما کوشش کردیم که همه همین زیبایی های تاجیکستان رو در اون کلیپ ثبت کنیم و چند مشکلی آمد وقتی نوارگیری. مثلا در بالای طرف каратоғ سفر کردیم به نوارگیری و در اونجا یک سنگ دیدیم در بالای کوه و کارگردان به من گفت که اگر توانی بالای همون سنگ برآمده ثبت کنیم. من گفتم خیر، اگر ما اومدیم همینجا باید یک کوشش کنیم. بعد همین لباسای صحنوی بدرونی درخت‌ها و با همین ارچزا رو اومدم در همون سنگ ترسیده همون لحظه رو به نوار گرفتن و فکر میکنم خیلی خوب اومده است همون نوارها. خیلی جالب بود، دیدنی بود. خوش، کلیپ نوبتی رو کی منتظر باشند مخلصان شما؟ فکر میکنم همین سال یک کلیپ دیگر تصمیم گرفتیم که تیار کنیم. با آغاز فصل بهار. با آغاز فصل بهار، بله. خیلی خوب. فکر میکنم از اهل نشست نیست هستن افرانی که با هنرمندان امشبه برنامه ما سوال داشته باشند. خوش، مرحمت. مرحمت. من سوال داشتم با ستاره بانو. مرحمت. چی سبب شد که شما ژانر موسیقی شش مقام رو انتخاب نمودید؟ مکتب میخوندم، من در اسباب غیجک بودم 4 سال. بعد استادم یک سرود داد، امو رو زمزمه کن گفت. زمزمه کردم که پسند آمد آوازم، راست مرا گرفته و پیش استاد شش مقام بود. اون کس 1-2 سرود دادن، از اودش برآمدم دیگر همه خیلی آیسته در همون ژانر قدم موندم، دیگر پرتفتم اسباب غیجک را. اگر سوال باشد مرحمت. شما برای فرزندانتون در کسب آموزیشون چی توصیه میدهید؟ یعنی خواهر ما در آن نظرند که کدام کسب را برای فرزندان خود توصیه میدهید؟ تشکر خواهر عزیز، بسیار سوال عجایب. فرزندم کلان شود، حتما علم میآموزانم. یک چند زبان ها رو بگذار آموزند، بعدا هر چی خودش انتخاب میکند بگذار همون شود. خیلی خوب. خیلی خوب، تشکر. اسکندر، بیشتر وقت میبینیم که شما سرودهای هنرمندان رو گرفته با اسباب اسکریپت میکس یعنی آمیخته کرده اجرا میکنید. فکر میکنم این برای بسیاری مخلصان شما پسند است. میخواستم بدونم که این ایده از کجا پیدا شد؟ تشکر. وقتی که من کلی سرودها را گوش میکنم و یکی از آنها در دلم جا میگیرن و از نظرم گذرانیده فکر میکنم که همون آهنگ با اسکریپت بسیار خوب میاد. بعد همون آهنگ رو با اسکریپت ثبت کرده پیشنهاد میکنم. تا امروز چند سرود را با اسباب اسکریپت آهنگ بست؟ زیاد سرودها را الکی با اسکریپت نواختم و در نقشم است با نزدیکی با یک سرود دیگر رو گوش کردم، با من خیلی پسند اومد. پیشنهاد میکنم با
навозиш. умуман ман ҳамин субҳи имрӯз аз телевизиони шаҳнавоз тамошо кардам. ҳамроҳи як навозандаи дигар шумо суруди юлдуз турдиеваро бале ҳамун сурудро ки бо забони тоҷикӣ сароидааст. ҳамон сурудро ба бале ба скрипка бисёр мувофиқ омад ва ман барои ҳамин сабт карда ҳаминро пешкаши бале ба тарзи хеле хуб. хеле хуб. дар саҳифаи иҷтимоии телевизиони шаҳнавоз ба мо суол равон намуданд ки мехостанд фаҳманд Искандар ба ғайр аз асбоби скрипка боз кадом асбобҳоро навохта метавонад? Ба ғайр аз скрипка ман асбоби фортепианоро менавозам ва танзими мусиқиро бо ҳамин ба компютер ва мисол дигар асбоби барқии фортепиано менавозам ва кор мекунам. яъне аз уҳдаи ҳамин ду асбоби мусиқӣ ба худӣ мебарӣ. инҷо ишора шуда истодааст ки як суоли дигар доранд. марҳамат. чун шумо мард ҳастед мехостам пурсон шавам ки дар ин рӯзҳои иди баҳор рӯзи иди модарон кадом тӯҳфа беҳтарин аст барои зан аз нигоҳи шумо? аз нигоҳи ман фикр мекунам аз ҳама тӯҳфаи хуб дар ин ид ин гул аст ва гули зинда. бале фикр мекунам ҳамин аст. ташаккур. ситора ва искандар рӯзҳои наздик мухлисон аз шумо чиро интизор бошанд? шояд ягон суруди нав пешниҳод мекунед то ҷашни наврӯз ё ин ки ягон оҳанги нав? албатта мо дар ҳар ҷашн сурудҳои нав мекунем тоза ба тоза. дар ин 8 март меомадагӣ рӯзи модарон наврӯзӣ якчанд сурудҳои нав кардем ки дар телевизиони шаҳнавоз хоҳанд дид. шумо чӣ Искандар? бале ман ҳам албатта кӯшиш мекунам ки оҳангҳои нав ба нав эҷод карда сабт кунам ба пешниҳод кунам ба тамошобинон ба гӯшкунандагон. пас мунтазир мешавем. фикр мекунам боз як навгониҳои хубро барои мухлисони худ пешкаш мекунед. ситорабону шумо бисёр либосҳои миллии тоҷикии зебо мепӯшед ки ба худатон хеле ошинам аст. шумо бо кадом тарроҳони тоҷик ҳамкорӣ доред? ман худам бисёр либосҳои миллиамро дӯст медорам. кӯшиш мекунам ки бисёр вақт либоси миллӣ ба бар кунам. бисёр вақт худам тарроҳонро меравам мегӯям ҳамин хел ба ман дӯз ё ки ҳамин хел аксарашро худам нишон медиҳам. аммо аз ҳама аз тарроҳони тоҷикамон дорам масалан аз инаш аз ваяш бо ҳама ҳамкорӣ мекунам. бале ва бештар вақт яъне эскизи ҳамон либосро шумо бале худам мекунам. албатта. хеле хуб. бинандагони азиз айни ҳол бошад дар ин қисмати барнома ситораи кароматулло суруди навбатиро барои мо иҷро мекунад. суруд ном дорад каф бизанед. марҳамат. тамошобинои азиз боз давом медиҳем барномаи фарҳангию фароғатии шоми шаҳнавозро. инак оғоз мекунем бахши дуюми барномаро. бахши навбатии барномаи мо ном дорад ишора. фикр мекунам бисёри бинандагон ва махсусан шумо меҳмонони азиз аз ин бахш огаҳӣ доред. дар ин бахш мо яке аз шумо гӯшмонак дигаре бошад ба рақиби худ порчаҳои шеъриро бо навбат бо ишора яъне бо талаффуз ва ҳаракатҳои лаб мефаҳмонад. фикр мекунам ин бахш бале ҷолибу диданӣ мегузарад. омодаед? омода ҳастед? пас шурӯъ мекунем. бинандагони азиз пас оғоз мекунем бахши дуюми барномаро ки ном дорад ишора. бо мо бошед. бинандагони азиз айни ҳол дар назди миз қарор дорем. ин аз он шаҳодат медиҳад ки мо бахши дуввуми барнома яъне ишораро оғоз карда бошем. аз ки оғоз мекунем? аз ман. аз шумо. марҳамат. ситорабону интихоб намоед. ман айни ҳол бошад як мусиқиро мегузорам. Вай. Фа. Вай. Ва. Фе. Ва. Ве. Ва. Вай. Ро. 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 На. Вай. Ро. На. Дил. 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 Ду. Дун. Ду. Дур. Не.
دنیا گفتارد یه بار دیگه گفت خوش گفت گفت تا گفت آ رد آید تا آره آ ر آر ا آره ت آرد گفتارد گفتارد بد شود تمام؟ عالم آرم آمد اوله گفته استی عالم آدم غلام مست تا مستا نه مستانه س را یا ره س سرا سرای یک هفته ویدیو سانی عزیز غم زل غزل غزل اسکندر آماده است؟ بله مرحبا انتخاب نمایید اول مرحمت یک نداشت نداشت ده داشت نداشت نداشت آکای پیدا نمودن خبر نداشت خبر در بر خبر اما بله پر بالو گل بالو داشت داشت کی شاید شد ید شاید نداشت نداشت بله هر فکر میکنم پیدا کردن لکای بالو قط بودو وجود بودو بله بله ری شتا فرشته مادر مادر به اتمام رسید؟ بله خوش بینندگان عزیز شتر که خود شما شاهد بودید ما برای اشتراک شدن امشب برنامه شام شاهنواز پیشکش نمودیم مصرع شعری در این شرط یعنی ستاره غالب آمدن یک هفته بهر ستاره دوستان عزیز لحظه به لحظه به انجام میرسد شو برنامه شام شاهنواز و در آخر میخواستیم تاثیرات شما آیدی برنامه خوش تشکر میکنم با تلویزیون موسیقی شاهنواز برای تکلیف فکر میکنم که اگر هم که برنامه زیاد شوند خیلی ناز میشد تشکر زیاد بسیار بولدرو شدیم ما نفرانی که عین حال تماشا دارن برنامه شام شاهنواز رو میخواهند همچون اشتراکچیان که همچون بیننده آمده از نزدیک در استودیوی ما تماشا کنند برنامه شام شاهنواز همین طور بله
بینندگان عزیز، منظور شما بود شو برنامه شامی شهنواز از تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز و خاطر رسان میشویم که مهمانان امشبه برنامه ما بودند سراینده جوان ستاره کرامت الله و اینچنین نوازنده شناخته اسکندر طاهرов. امیدوارم که با برنامه خود چند باشد هم طبع شما را بالیده گردانیدیم. با برنامه تلویزیونی شهنواز بمانید. خیر.